Global Iodine Deficiency Disorder Prevention Day Lisingani Kunmarigi Thouram, TOUBAL District Health Society SHINDUNA, TOUBAL WANGMATABA LEIBA, FANCIER Higher Secondary School gi Multipurpose Holda Pangthokhre, Thouram aduda School asigi Principal K. Sarat Chandra amasung TOUBAL District Health Society gi Mission Director su oiriba, District asigi Chief Medical Officer, Dr. Y. Nokulna Maru Oiba Mitung Lensing Oina Saru Yaki, Thouram adugi matangda, Dr. Y. Nokulna Hai, Iodine Watpana Ekoi Mioibada, Laina Kya Thokali, Laina Sing asigi matangda, Mamut Tana Kangdok Minaduna, Mato Karamna Laina Sing asidagi, Ngakthokadagi Haibadu Kangminabagi Tangai Fadabat Lay, Ekoina Numit Kudingi Acha Athak, Thong Thakpada Seasonary Batum Asi, Iodized Oirabat Tum Kaktamak Seasonasi Hainasu, Mahna Makatana, Fundo King. Saya high grade, aku na practical way na. Tapi so high grade ni, aku ni besi, aku medical profession tu lagi, aku house tu. Lagi tu kan dah apa berapa? Adom hamu sakit bah. Yang mana kerja tu dah practical way tu high grade. Adom jangan hang lagi kam bah. Tapi are you really? Adom tak sih practice tahu berapa hidup berdiri apa itu bah. Theory way hang lagi kam dah bah. Tapi nanti iman, nanti sena, ayat satu mesti lebih yang betul boleh kau. Tumsi masalah dari mana apa? Aku pernah kumpulkan dengan orang, bayi menasihkan orang saya hai kau, ada bayi tu hidup ni.